nos mister facilitar es nan kuta buscando trabalho, por exemplo, nos mesmos nan kuta studia ding exterior. Tengo un grupo que desea de bien back y no bien con diploma, pero actualmente la mayoría de jobs que nos crea no está requerir high skilled, pero es un high skilled. En no está un database que no por raadpleeg. Je zei un punto que nos trece dilante, que es eigenlijk we zitten een vacaturebank. Na onda eta cualquier punto di mondo che state buscando, può tappare in riba esaki e un altro punto che di messos mi si take care di esaki. Momento che ten short, si può sacco momento un hen exterior. Che ben back, però non ting un molester di loon, studielening kunnen sera aan een en dan kunnen mensen willen pakken back denk euro en je eigenlijk op je op pensa oké kijk een nampo hasi commercianten dan daarmee op pensa oké quizás dan de juda pa alivia e loon por binco diferente incentives para facilitar es nan co te decía di bin back nos meer un cambio momento que universidad amplia antes denk solamente eigenlijk juridische faculteit hospitality a one thing hopi mas je sei ayuda pa at least es nan kuta desia di keer akinang na hayo un grado in te keer akinang pero bottom line pa hopi hende het difícil pa optimaliza nan keuze per sommige nan sa e basicamente te perde bonota benut optimaal bo labor force pas op quizás boting un hand coting super skill e etra ding area co nota optimalizar su conocimiento su skills na base de diferente fuentes en todo labor force survey co worden analisado por calcular die antimano cava qua sector nan mas tanto da hai problema nan pa por ejemplo die afvloeiing die hen ko de bajo pensioen non solamente sector nan economico per hasta por waki profession nan ko nan te vloei af no sa por ejemplo maioria die hen ko tegen een edad alto dan ting een management position como te bij replace nan basicamente momestia leidt in hen nan opgave bus con counterpart nan e per se mes KVK tamit denk dat ding een platform die junto con otros stakeholders platform educación y labor nostra purba di fine tune e curriculum pero die mensen zeiden toen maar op het tempo pero dat essentieel ko eigenlijk curriculum dat worden adaptaat in taalvormen kon aan leid op studenten in taalvormen kon te hij het wel aantrekkelijk akinang kon man aan bij hoe die is bij traga na otra mina pero tame kon aan ta hasi het wel manier de beser of manier eigenlijk commerciant dat exigit un ejemplo ta hospitaal por ejemplo aan te employ hende die EPI-verpleegkundige, pero certo skills no a practica e door die essay hospitaal mister leidt dan op un aia addicionaal, wat después toch dan por participar dingen zaken. Het is een charmante oplossing, pero basicamente de mi parecer het requerico eigenlijk curriculum mes, dat wordt adaptaat.